Chumwako kurgumu rwanya mahembe sako ekiruhaha bwa buri yomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omucheri Yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Mat owazisiringi Gachenchwire kireki President Yoweri Kaguta Museveni yashaba abanya-Uganda okusasirana na nokora entunguka. What you should avoid is avoid evil, whatever you are doing. Retired Dr. Chiza Besigye yatabuchira omuramuzi omukote y'abanemukozesa. One of the things that it could achieve would be to remove you from the office of judge. Mukuru w'empanura z'ishenjero Anita Among yashaba abashomesa okwemereza kesharingo obwishenjero rukuratiriza enshonga zabo. This issue has reached Parliament. Parliament is responsible for appropriation. Emito y'amakuru yabane kushikibwaho yetunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka kurgumu rwanya mahembe sako ekiruhaha bwa buri yomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omucheri Yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Mat owazisiringi Nyongera kutanjera omakuru gita gachenchwire kandi agutakurundanira izoberi oruga kusyaho Elias Rutugusa ubwo turukwirera ekiro cyo kwetegeka hamwe na okutera karuru akumwaka ogurkwija 2026 abanyishengero ba Uganda batebekaniseho okushaba komutano kandi okwakorerwa omakago bwa president okushaboku kwatambura hamutwe ogwa amano go kusasirana no kugarukana kwandikwaho enkwiyanja y'abantu abarumo na president Yoweri Museveni kandi waba ryo mugambo mukuru ogu yashaba abanya-Uganda kusasirana hamwe na no kugarukana mama Okushaboku President Yoweri Kaguta Museveni wabashinyikirizibwaho omukundwa we nabo babare abagenyi bakuru Okushaboku abikiriza kurwa mu zitazimazime Michael Chris Rakasisi we yabura yagamba karungi akari mu kusasirana no kugarukana Forgiveness and reconciliation. But the theme we said the power of forgiveness and reconciliation. And there could be no better candidate to testify today other than yours faithfully, Chris Rwakasisi. Reconciliation is to restore or bring back to friendship or to bring back into agreement. And this is an infrastructure of forgiveness. Rwakasisi nagira ngo kujunwa okegarra mukama ni kikuru omunseji manyaine mbabazi ni manyaine mbabazi ni manyaine mbabazi we Yesu kuna veire mbuzire nyowe yansherura yambona yanyozya neshaga mana yera. Praise the Lord. I urge everyone in this country to talk. The president is the president. We should talk to each other without conditions. Mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni yasimu umurimo guri nukorwa abanyishengero na mnogo kutebekanisa okushabira ihanga. What you should avoid is avoid evil, whatever you are doing. Don't plan evil, don't do evil. And like my young people, the members of parliament, the anger, very angry. Yagamba akusasirana bitunagira ngo okusasira obumwe kushimye kuba kwinemo akajijena.
whether we are hungry, whether we are what. We had the power to assassinate people, to kill people, but we never used it. Never used it. Assassinate people, do this, poison. No, we rejected that. Our fight was open fight. Okushabuka kwa Burundi gwaba na mushanju obukuru kutebekanizibwa abanyishenjero. Our TV West ndi Senyomo Gideon. Webale Senyomo Gideon. President Museveni araganise abantu bo matemba gihange birungi bagaruka bakamutorana nka president wa Uganda. President ebi abagambire abanyamakuru omukiganire cyazizireho omakage agobwa president omoro okuko omori echange cyalango. Ekiganiro kya mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni tabahaburwa n'abanyamakuru akikorire omumakago president omulalenge okwabinayonja kushobora ebikozirwe government ya NRM. Uganda is already a middle income country. By June next year we shall be $66 billion. And in the next 5 years it will maybe double. But since 2006, when we defeated COIN and ADF, the whole country is in peace. We are having a problem of cattle rustlers, which has now been also defeated. President ashabira abantu okwekoramu obugombe n'alizete group government eyongere okubakwatiraho. Disparities will be sorted out with time, with more money. Because you see, the part of the indiscipline, which is different from with the bush people. So, the economy of the country is led by the private sector. Private sector are the ones who are doing most of the work: farming, manufacturing, services. Ombyamagara President araganise konjera kubitungura. President Yoweri Kaguta Museveni agirango naza konja kwatanisa n'abebembezi na munonga abedini cheka kwicerra narkwika amuntu waburijo okutunga entunguka. I'm not bothered with salary. I am here. I was fighting for no money from 1971. Now the members of parliament increased their salary wrongly, in my opinion. They made a mistake, but we didn't approve it. We didn't support it. We didn't want to cause a crisis, but I didn't agree with it, and that's why I refused a pay rise. I refused. They pay me 3.6 million, which they started paying in 1996. Before that, I was getting 150,000. They wanted to raise the salary because the salary of Kenya, please, I'm not Kenya, I am Uganda. Our TV West ni Senyomo Gideon. Webale Senyomo Gideon. Twakumuzamuna makuru omunyabyobutegetsi retired Kano Dr. Chiza Besigye erizoba yatabucura umuramuzi omukote nkuru arukumujira ngutayine bukugu obukumukiza kumuhozesa. Besigye yabikora obuyaba narebeka ho umukote nkuru na nabagenzi be abarumu Haji Obedo Rutare hamwe na n'umusurukare Captain Dennis Ola. Retired Kano Dr. Chiza Besigye yagirango yahereze kutabariza omuramuzi Emmanuel Baguma omukachiko akarukura abaramuzi aka Judicial Service Commission konkare miro mushango gwabo. Besigye nabagenzi be basimba makanda barukushaba omuramuzi ogu kwarwo omushango gwabo bagumize ngubera rikirire kwatarukuza kuhereza oburinganiza omukusharamu. Abo kwijo mukoti bareto mbukumi bw'amani kandi baja nkote yibarumu tiyo bashemerere kuba barumu ngo bakabire bari mu International Crimes Division Court. That your treatment of our application considered that either you are grossly incompetent, if you could not read what was
file before you, or at least biased. If you have not received a notification of that complaint by the Judicial Service Commission, as they are required to extend it to you, I'm sure you will receive it. Our complaint, my complaint and the complaint of my colleague, Haj Obeid Rutale, against you, one of the things that it could achieve would be to remove you from the office of judge. Arikwegambaho Captain Dennis Ola omumba akwasirwe yagambira koti ngu ari omukooti omubuhenda beragiro agumize ngo omushango gubamutireho tuwe yagukozire. Ogu najangwa amazina ge ni Captain Danish Oya All aine emyaka 83 ey'obukuru kanoa Infantry Division konkoro kujunana omushango ni Captain Dennis Ola ow'emyaka 88 owa Engineering Brigade. My names H and even the unit are totally different. I am RO 12743, Captain Denish. It is DENIS H. Oya Ebyona orubajoro hababa orwaba rwebembirwe Richard Birivumbika rwabakanisa kandi bajangwembo haba kote yibarumu niyekire omuramuzi omushango gwo yagongeza kusiye 2015 kwezoko. I should just leave it like that. Gasha kwa Abdukarim Sengendo. Webale Sengendo Abdukarim mukuru w'empanura z'ishenjero ayihanga Right Honorable Anita Mong yashaba abashomesa okugaruka omubina okora umurumo gwabo obwishenjero rukuratereza ahanshonga zabo okuyahatamu yakashatitandika abashomesa ba arts bakashomesaga kandi ubwo abeji abasiniya eyakana na neya mukaga bo batanchire kwetebekanisiza okore buzo ebyo kwendera omwaka. Kurengero kwezi kumwe kwiha abashomesa b'amashomo ga arts bazo mu kwedima ahabwe nshonga z'emshara yabo. Aba na hati no bakitere kiti ngo tubari kuza kugaruka mu bibina okusiyo government erakora hanshonga zabo. Erizoba mukuru w'empanura z'ishenjero Anita Mong yashaba abashomesa kugaruka mu bibina kwero kushomesa obwishenjero rukuratereza nshonga zabo. Ahanshonga eji orukwebembere kibina cy'abashomesa echa Unatu Philbert Baguma yajanguna eja kubashutamisa barebe kirakurateho. This issue has reached Parliament. Parliament is responsible for appropriation, and we are going to make sure we appropriate money for the teachers, and we are going also to bring in the salary review commission that can be able to harmonize the issue of salaries in this country. We need harmonization of salaries, because we cannot have somebody getting 87 million, then this one is getting 10, this one is getting 1. No, let's have harmonization. Even you who is getting more, if they did not remove commission, let it be. To hand is over petition yafe speaker at what day okusuubiza n'atulaga nti parliament yekola allocations n'olwekyo tukitadde mu mikono ye naye ffe ng'abakulembeze b'abasomesa tulina okuddayo mu bamemba baffe mu bakulembeze aba Uganda National Teachers Union tulabe kiki kye tugenda okukola oluvanyuma lw'okuhanding over petition yaffe. Speaker no warabe yakora okushaboku Philbert Baguma orukwebembera abashomesa yarebuka nkota kusima. I am also requesting that the workers out there, please go and do the work, go and work for this country, for your people. Don't cause paralysis. We are going to have these issues resolved. Sibibadde byakugana tubadde tuteesa kati omuntu bw'aleeta position ye n'omubuuza oba onoonya clarification
kubanga tubadde twetaaga kumanya kiki kye tugenda nakyo. Na bwanyuma habaho kuganira ko cyama hagati ya Speaker na Philbert Baguma kandi byarugayo tindi kubimanya. Murumuru bwona badde bayina bubeera resolved era bugwa era emirimo tuddamu bulungi ne gitambulanga bulijjo era n'abaana baffe abatasoma baddeyo basome. So eyo na process twagala ugikola mu bwangu okulaba nti emirimu gyonna gitambula bulungi nga bwe gibadde gitambula bulijjo. Omugande abebembezi ba Rubirizi district babwa n'abashomesa ba arts kandi babashaba kugaruka mu mashomero kushomesa obo government eri gukora nshonga zabo. Nimwe mu borrowing this one abana bitu bagaruka ishomero abashomesa bitu mubete mu bakonvisinge bagaruka ishomero kandi mu ba promising mbereke ngu industrial action yone gumiza mu ko candidates banyu bariyo ni pursuing at that higher level. No bugaya wabo chikwine ko kaizo bariyaza kujata erika bukako nibo kumanyo umugashoka kwine kwine nabe funa tubemu okutima okulimirwa government nawe tuse ewa mase ira ewa mandike ko kwayo ejja kwogera ku musala kwa musomesa kino kibaka kasa tumbera abamuganti tukinde ne government ingiro natwatu twagata ejja kwogera ku musala kwa basomesa era mujja kubanga mugasanyu. Orukiko oru rwabarugenderire kwa report y'eburujuro mu kurambura kw'amashomero ga district ya Rubirizi ahabwa tamya ya kabiri. Tinyine busoborozi ku rugabo rwa constitution ya not tingwikiruzubwa kugambira abasomesa ngo bagakombe ibintu. Nkigambo umuntu omwe kanaraje mu sekretary umutwe n'umuhurura narabyaho ibirango byona kandi ari ko sira kari umwami Baguma for debates. Level obunde tukubaturoho ne comparinga kugira ngo kashi industrial action kan tugenda umushara kan tugenda twena katurukubi ati ni tutuzo mukatushitame mbeno tunage geyineze twaba twaseho atujya ngo apana batcyazabo bakusapotingere kugira ngo wike kwizana batandika mbene tuture abarete bazaho abasomesa bawe ka bamara kwiza bakarapotinga ishomere tubakusindikire tubakoriki Gasha kwa Jime Muhumza na Ondensi Basindia nabo. Mwebare abanyamakuru bitu omurebi witu wa TV Sto Murunji ni kusima aworo kuturebera hona kandi webare na nukutorana okureba TV West ryo makura agacenshire konka naza kubanza mpomureho ninja garuka na makura gandi agarukurataho umbi amagara tureba hatizo buca cerebral palsy n'ingashindwara y'ubwongo umbana bato kamurikana atambura na mugarura yajya kamara mama munonga abuzi ahabyo bwegese rungi echo kuza omuyitendekero kutarukuza omuntu ngwaza kwegera yo mwoga echo kubanza itendekero ndugumari yitendekero hari ebintu bingi munonga omwane byakwegayo okusinga yazo bomuntu kwe yazo omuntu yayegere okuvuga konka nicharize kumwegesa konka muyitendekero ntabatwine mba specialists bingi ninga bakugubingi abasomere bintu ebyo echo kureberaho kumwana nasomera yukombeka noza kusanga ina basomesa basatu noza kusanga namanyo kombeka kuteka itafari noza kusanga namanyo plasta noza kusanga namanyo kusakara noza kusanga namanyo no kuhanika enzu konka yazo omuntu kwe kuri kombeka naza ko kwe kukombeka konka okuyimusiya enzu mbwenu abazire nimbatero muranga ngwana ndakusoma emyoga zo mu vocational education ni bwa buhabuzi ahabyo bwegese Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness.
Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City aho barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanju mwenda 18 38 ninga no tumushanju no tumukaga 36 Korku bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari zibiri kumujwara bajwe kabashije nabojo hamwe nabana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks z'ori original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments bashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room number ya kana note mshanju 82 emwe mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note everything could be yakwera utamuha umudu nokora ekikire wanyompe nkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje nunda kuchamuka mpenkoni legenda yakini cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinywede ku mpenkoni kwata nawe nyuwako tunga icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago n'umuhanga y'umushibuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire iwe na Christmas yo mwakogu mwine kushayina yatunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cyo mwako kurwo rwanya mahembe sako ekirwaha bwa buryomwe kandi kirumwe bihembo nkente emusi enkoko shikari omutei soda nebindi byinji okwenda kubomwe mu baraye hangurira ekitereke cyo mwako kiruro mataji gitu kidaje kuru erukushanga umurubwizi bwera naganda mataji nkumuri cyenshama kazo umurembo Mbarara hamwe n'itaje muri banda harke and plaza hashungire natwe stage oyetunjire account utandike kubika hati rero rebe no hureje kuyakwindukira ubugenyi na rwanya mahembe sako gamba nitwe hazo mushaje 3 05 rwanya mahembe sako okweterana nubwo businzi tuline sanyu lingi nnyo nkugambye tuli Masaka tuli mu Nyendo abawanguzi baffe ba side eno essimu yankubiddwa nensoka n'okulowooza nti baffere bandi bubi baagala kunziba naye ne baŋŋamba nti ffe nnyini ab'emuteni ffe tukubidde olina omwana yawangudde school fees omwaka mulamba bannange wawulidde otya nakubye akalulu bwemba sasula fees nyiga *165*80# nendyoka ngoberera emitendera webale nnyo abaana nina bana kyobumaze omuteeka ebbali omwali bbali zino endala tuzikozesa eki zino zino endala tugenda zikozesa okuyamba nga tukola projects ez'enjawulo ate zinaleeta ssente endala eziwerera ate bali ayaya kiyitirivu
Nyaruguru Development Sacco yakuretera shitereke Nyamurungi aho buri wa mwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kuruga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 1025 otehireyo rero kirako mugisha go kutaha mukazano ko kwangura ebirabonye mwini wasevinga miliyoni 2 n'ishweka ningo kazugura mu imigabo nutungo mugisha go kwangure wasevinga emitwara 5 ningo kazugura imigabo nutungo mugisha go kwangure mbuzi wasevinga emitwara 25 ningo kazugura imigabo nutungo mugisha go kwangure nkoko shukari emuceri emigati n'ebindi binji nibaharoni za boda boda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans n'ebindi nibashangwa Nyakasharu Bunyaruguru head office kandi bine branch Chambra Kitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa menshi n'abatabarusi yabona abafune visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena mw'imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyenyonyi omu Dubai emirimo nkaba customer service airport security aviation stewards check-in agents landing grounds guides and aircraft cleaners okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona esimu note mushanju ina note emwe 2 3 4 5 5 mukaga ninga note mushanju ina 5 ninga note mushanju ina note rukumi. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Abcdent na Fresh Up gubire no gutereza kurunja munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kano na hati gumano kozesa Abcdent na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. Abcdent na Fresh Up nibikuhereza kawo karunja munonga yejumbiro mbazi ogwa Abcdent na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihangari yona. Abcdent na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring byoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo nawe pensiyo na nesente konga tanyuire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwa ha mutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi yeina chama chayo muhute katochi yerya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekugwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Chigarama People Sacco Kips abakugu omukurwana sobworo okubika sente hamwe no kwereza loans ahanshajinche babaretere kitereke cha Christmas rebe kitereke cyatandikire kandi okutaha omukazano akarkwija kwendera ebiro 20 byokwezi ku 10 omwaka ogu imwe ba members n'abari kwenda kwa ba members mwena numwakirwa okwigura account ni shirinjo mutwaro gumwene chweka zonka nuko base kubika no kuyayo sente omumatajaga kanyeganyeje omurishema bwayegamba Nyakambu na Itendero omurishema Butare na Karungu omurbuhweju Mbarara City Ibanda omutauni hamwe na Sanga omurichuruhura district manya ebyo kwangura harmente amabuzi nebindi binji Kips Financial Services for all. Amazina ganje Mbiro Sanatori
deputy head teacher St Francis Vocational Secondary School eri kusanga muri Bitoma Bushenyi district. St Francis ni ishomero ruhango ryine bizimbe byinji na nabana ni binji na nabakozi ni binji konka tukaba tutwire twine kizibu cy'amasanyarazi turukoresa generator mwefa etwara amazuta minji konka ahitwa retira abantu ba Fresh Uganda mazuma bakatwa amasanyarazi marunji mbweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya Fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free evri kukira hotela noti munana noti hasha tuna mkaga hatano na mshanju ngaga ni 5 eyabusha muzikamo kumandiga milioni 10 buli week mberanzo kuwa tetwagala manya bidda ko futatu kujemu na yokulota kufuna milioni 10 promotion hata get the power to win wangulotya nyigemuka munyenyi emu mukaga tano akadala awuno mwana wetu gwata ina smartphone wesulo loading app di downloading app ebirenga mweri elikaka gambo new nchidamu elikaka gambo new yobo downloading kasitebera musimbwe pa kacho chobogenda okola chona bachali bange ogenda kusasula chichi supermarket oyingire bagala siswa bintu kozesa momo botuma le chidako chiye bolo obera abantu gasirizo wede kusimu ogenda kola nti tutamu advance yo momo advance yongera sente kusimu osasubya galo kusimu ko chibata investor oyagala kutereka tutanga kunuso rukumi sene zibera kusimu ngaziriyoko ngatwera geneze kujja nga prezident oyagala wozijirako atenga zimu na magoba wakimanye echo itereka wanje nkukaka sama simage nyini bo pelinga ngokozesa momo bo pelinga ngokozesa momo bo investor ngokozesa momo enambe singo kole ebintu ebyo efuna obukade 10 wiki tebunaba bwanga tebunaba tambulanga bwabubala jira butambule bana batuntambude natandika kwa kamweso omusajja ne milioni 10 nasima nenza kwa kamweso nenyambuka abana b'embale nenziba bani basanyuka nenge nabana b'ekyenjojo nenzo ne banyumira nenzikire gulu ne bagamba ate kino chika nimsedenge tembalala ne basima basebo ne banyabo bwenavuddeyo nenzidenge tabali wenyini wansi wa ekasangate omukyala twamwadiset nenga beti nzobadde kyo nimusomesa mbadde nimusomesa omusaka bade uludo okujja kemo mpadde zino obulambo teredde base bane banyo mukyatu amwode set nasanyuka ase kwamanya cheza for Yesu nyole chiwato nyola cheza nyole chiwato wajina wanika mikono mubangoti wajina wa message mikono mubangoti oyo katonda yewunyisa. I could not believe. In fact, I thought bebafere ni bana abafere ba bulido abatukubiranga amasimu batuiba mu ngeri edindi. I want to remember very, very specific that night. Amazima, I did not sleep. Tialambala nasulanga amoga ngandota sente ngandota MTN ngandota ndibo nabwe mbala sente bwe nkola ntendolo dabula. Thank you so much MTN for the 25 years I have been with you. I can still say today that nze namwe tulika bandi kundongo. Kasangati wote weyabadde kati labo muwanguzi wa weekend count of 1 2 3 tamu za chuma yaman mama table investing table investing mama table investing alo table investing alo mama hello amanya gange nze Bruno Beti kubidde okuva mu MTN sebo. Yes omukono njogera ko ne mukulu Isaac yono. Mukulu Isaac tuyina promotion egenda maaso gye bayita get the power to win ya MTN wali ojuliddeko. Promotion wajuulirako ogiraba ng'etambula. Kakati mukulu Isaac wangudde obukadde 10 okuva mu MTN mamo. Aneda sales. Aleka nawe. Mbote umeanza. Sababu kade kubya umanyi mukulu Isaac Bruno Beti wenkuwade sawa weno.
Amukate kumengumanya. Mboku wadika. Hati ulira mboku wadi zugo bulina kati. Musanyuka mutango ule sanyu likuta lipendi ulire kale sanyu lyo. Tubibyamu ateka. Bibya kakone ngoma. Bibya. Jamwe sato jesiba. But the MTN got the power to win. Mama got the power to win. Kodesa momo obulango tambule ogenda kusiga ogenda kubolowinga ogenda kupayinga kodesa momo. Babita Bruno Bati Musuko Commandinga. Get the power to win. Get the power to win. Wow. kuruka yuko mukahumuro ntugumiza mu n'amakuru kandi agishwekeki byamagara irizoba natureba hakizubu eco kushanyarira kubwonko mu bana n'ingashi cerebral palsy abashaho nubagira ngo egitindwara yo kutambira kureka nekizubu eco kutura naco mpaka reka turebe birukuciraho haruho abakaza butuganireho nabo kandi nubagira ngo barabo mu mbere gumire bwa nyuma y'abana babo okugira ekizubeki tuzara abana nkaba kunga ne kazi twashirwe mu batujya ngo tujye bahagara nubasota kuzara umwana ngo obundi bakugira ngo ekika cyanyu mujya babiki so omuripe tukuzire twine cyo stigma nubaguma batugambire bugambo batutere bugambo murisho hona aba batugambira uko kizibeki cyakwasira abana babo no bwiro bamazire bari mu mbereje cyabigirira hamwana wanjye kufuna cerebral palsy akaruha munonga kandi kabanyine pressure yamera cyanyuma so ecyanyuma cyo kubambira mu iraro kumamba cyihamo yinjira mu process omwe n'umukongo bwakozeki bwafunire damage so umushara yanzarize ni musima munonga kuba niwe yampumurize na munonga ato mwana wo kugira situation yaberuko ni ukagireba nicyo cyarugiro mwana akora cyo kubatenati kamureka natambura namugarura yalya kamara mama munonga nkomuzire kosa abashija tubakunda abana babire na n'umwana waratambure nawe chamara mama ni akakunagarukira yo doctor namushikira yanjatiza on physiotherapy kaina shanga y'abana bazire nagaruka mama tushikirire Dr. Gift Atwire okurgahirwa rero kuri yambarira kandi nagira ngo kizebeki nikizahabwongo kiretera umwana yakora kubi ekikubaho no shanga eshagamana n'umwisyo ninga yitwata oxygen tiyahika omubongo ombutafaru bwobongo obumwe bufa abo kugira ngo tubwafuna shagama na oxygen erikumara so eretera part y'obwongo yagire okuyaba damage so twargo mu damage ineberi permanent bafuna permanent damage ahabwongo ebaretera kuba nko kubara kwantu mango obwongo nibwo bukontrollinga buli kimwe kitukora so okuruzira part y'obwongo yaba affected center yaberge ya balance no kushanga omwana ogo atine balance washanga eriyo kutambura no kushanga omwana ogo atakwasa kutambura yaba center eyo kuretera yagamba niyo yaba affected no kushanga ino buzibu no kugamba abashaho nubagira ngo hakiruho uburemezi bwa nyuma y'abana barukwatwe kizibeki okushanga ngo abashije nubabarekera abakazi kandi ngo embereji neyenda babirukwata nisokureba uko umwana wabo arature nayo habo kuba abana nibetaga obujanjabi bw'amani munonga so mbabaso butakikora bonka so washanga ngo abakubene bagariza mamani ninga bakuba supporting abataruho kibo buzubu bw'amani kunkantu shabango abashija twena hituri wabaye n'umwana we n'ubwiro bw'ukuremesa bwa ahabongo twena twetabe ninga tukwatanise n'abacara bitu ukurebeka gutwarebera aba bana nabo kuba abana aba cyo kubanzana batujurira mu gasho twatubareberire cya kabiri umukazi wenka takucubasa kandi cya kashatu umukazi tubo kugira ngo naresero buzubobwe ubuzwire no basakurga aha umwana cyine umucara cyinenda ningo mukuzarwa ningo umwana yazirwa
tuburiza abashaho ubumwe haburemezo ubu bari kurabamwe mu kujanja abana bino uburemezo ubu kandi ukuntu kwe batugarukiremo. Lack of the aids, that most of our services require aids. Aids are components that will help a child maybe to walk, to hear, to see. That yes, whereas we offer the service, at times some of these aids in rehabilitation, if a small fee has to be put in place. But as we heard, Bethany Kids is offering free wheelchairs, which is a very good development. These are partners. These are partners who are doing a very good job. Reporter ya Ministry y'Amagara nereka ngo abana b'eshatwana na batana bari kuzarwa umwana umwe nabaye n'uburemezo ubu kandi umwana umwe hari babiri abari kushangwa n'uburemezo ubu n'uwari kutambirwa. Gashakwa Edison Kinene. Webare Edison Kinene aba Ankole Farmers and Traders Sacco nibeyongera okukwatira kwa marwaro okongera aha mutindo go buhereza bwabo aba bakwatireho irwaro erya Rugarama Health Center ya Kashatu erukushangwa omwishaze rya Rushenyi omu district ya Ntungamo. Ankole Farmers and Traders Sacco ibintu babikorobwe barakwetebeka ntuzo koja guze emyaka 25 ibamara mu buhereza ubwabikoguze bakwatireho Rugarama Health Center ya Kashatu erukushangwa mu Ruchempe no mwishaza rya Rushenyi district ya Ntungamo barukubaha ekitanda cyo kujanjabiraho abarwire akoma ko kupima pressure na mizani yo kupima abana bazarwa. Ebintu babareta kumwena bakwasireho taruwa ko jatindikana anakatindikande tuwa pressure kora hone pressure ona mushija no gukwata no bisha kujya makitande ona torabara kutweka omakaza kija kuzahona bakamupulisa kandi tubaragana santu zagoma tu kora cyona kubasika kurangu twagomiza muntu kwatanisa hamwe kandi ngaraka mpiga abataka joiningira kore farmers nijo burebo burungi wentunguka ayiburi. Abarukwe bemberirwa rero basimire Ankole Farmers and Traders Sacco okushara mu kwirukangira amarwaro. Mwebare mnonga ahabo kuba kunarebe kitandeki mazima nahurira nashemererwa nintekateka ngo mu bitanda bitu abatwine oyihireho mabwon ona tuyeshine ini charge. It is the first of its kind in our health center today. Inamaskongo yizire kutuyamba kandi tweraganisa kubirebera je kubikumaje bukayambana na generations ningwe zo misho. Omyaka 25 ya Ankole Farmers and Traders Sacco yasya erukuhereza abanya-Uganda bina mataji 17 agarukuhereza abantu sente ezo kwetungura. Aho twareba ngo kugaruza community kuhereza buri omwe individual twasa kumara twashara mu gutereze irwaro abo kushanga ngwirwaro ndiri ragurira abantu bingi community mpango abantu babase kutunga okuganyirwamo twatanisize hamwe nitusima aba Ankole Farmers and Traders Sacco ebintu ebyo batuletera kandi ebyo batuletera tweteka tikiri kandi tubahamiza webintu bintu kubirebererake bikoleje cyo kubanza biteyibwa kandi cya kabiri biri cyo kumana bifafatikana buri kanya. Gashakwa Christopher Himbsubwe. Webare Christopher Ahimbsubwe Minister w'ebyobwegese na nemizano Janet Kataha Museveni na yenda barikwebembera universities okwa chirenkore ya competence based curriculum egenderiro kwera beja harengo urwaza universities okushohora bari abahangu omu bintu ebitaro bimwe na bimwe. Ubutumwa bwa Minister Janet bushamirwe Mary Francis atuma mu ruterane rw'ebyaka mageze rwese rwe UG Design Summit orwigurwa mu butongora cyambogo University rukirwamo abegikorwa mu mashomero ga secondary agatargamwe na gamo muri Kampala. We are educating children not just to pass exams but to build a better Uganda. Therefore, it's the role of the universities such as Kyambogo to tailor your training towards competence-based curriculum so that at the end you have many graduates who go back to solve problems in the community rather than moving from office to office looking for employment.
Dr. Mtunj Emmanuel, Dean of the School of Arts and Industrial Design at Kyambogo University, aina amasiko mengi ngwenshomesereho ati neija kwerihangana mnongo myoga ya science na teknolojia. Ebiganiro ebyo bitugamba ha bintu ebyokutonda n'okuyiya nibiyambihanga munonga abo kuba bintu byone biturukora nibiraga omukuyiya ningo mukutonda gezaho kukora ebitukora ntutonde ebitukora ntwenda kuronda ebintu byakubasa kuyamba itwa abanya-Uganda n'ingitwa biragushu hawe bizubu byitwe bitwine. Vice Chancellor wa Kyambogo University Professor Erika Tunguka asimire Ministry y'ebyobwegeso kutebekana enshomereho bwa hati ya competence based curriculum abwo musindo gwe no mukutungura ebyobwegese na mnongo mu matendekero gahiguru. Hariya twarga kuri abana barukora robots, abana bo mu primary nibakora robots. So nibyo tugamba ngo curriculum zite zikushomesa abana at universities nibaza kutandikana bo competence based education. Tubase kushomesa abana skills. Omushomogu nugo bwa nyuma y'imyaka 2 Kyambogo University kandi abari kushome byaka mageze niho barikorekera obuhangu bwabo. Amakuru agasha kwa Jimmy Muhumuza. Webare Jimmy Muhumuza ntugumizamo Professor Ephraim Kamuntu warabwire abebembezi ahande ngo zona okuza bakaba abahereza babantu bitkutari okwirukanjera okuronde by'obugiga. Abira ryo mu kiganiro cha NRM ahabwa Bugonji Town Council Omurushema District ecyabira tebekanise mukoro ngo gumwe Commission of Local Government arambwire Town Council ya Bugonji aho cyombeko cyabo cyatwira umuyaga hatiyo niko kubaha miliyoni 10 zo kwombeka kanyina. Thank you for being humble. Umuntu kwijo ministry akashitama okabene tueta instead. So kuba handika my boss, I'm here on behalf of him by creating an emergency fund. But that emergency fund kuna ikaha na shanga zirinche nguba engineers bakagira ngo no kuchitera hasi. Tandike busya tushabe aba Ministry of Local Government kandi ibagarika bakikiriza bakohereza umucyaro ugu kandi ahe cyandiko kitu tukozere na bio chuzi twachikora kirukwata miliyoni 10 na health center 3 ya Obutar 4 na kitagata referral school hospital kujindira regional hospital byarayi kandi cyo kitagariro mbururu kwemera bitangabitandikire musene noye kamudoye Orukura NRM ahabwa Shema District Richard Mahanji ayorekero kwatwaho ahabwe namba mpango y'abagarukire nka independence bwa nyuma yo kusingwa NRM primaries. wenu ningakwagara kana hadi bwana mazagawe ikintu kibamusha nguza ile kiyanyu zakuvuga ipako kirabuzingi na wanyuma Professor Kamuntu agaburira abashomesa n'abahore kihoro ati yabaraganisa kutwana nshonga zabo mu cabinet gasha ko mai kwa twakire Michael atwachiri umurebi wito murunji ni nyongera okusima tukiri omakuru agacencwire kandi onchirize ngarucempo mureho ningarukana n'amakuru agandi. Rwa Katoli kundongozi nanywedde kano ka Luvera Chauda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kati ndi katyebule mutolo okolola kolola okotyongoka kwata kano
Muzeekano bakayita batya? Pineapple soda drink. Kakamudwa mu nanasi. Bojo. Mutolo va mu bya bojo tugende tulabe Kakiga. Bangambye omubiri munafunafu Kakiga talina maanyi. Kakiga bangambye tolina maanyi. Iye naye nenfuna ow'amaanyi. Utammira ku soda drink. N'abawala nabo banywa obutamu. Iwo twire noteganisibwa abashuma ningo tari kumanya biri kufa muka yawe wabo tariho home scan bine za kamera zo mu maju ezo mu banka kamera ziri kukozesa sola kamera za hanguto obwoma bwa internet ebyoma byo kubara sente za radio call amasima gahameza ago mu office na hotels obwoma buri kuratiriza ekiruka cyawe kacaba kibirwe okwenda ngo manya y'icyatora ka ninga border tracking system aramuzo mu maju obwoma bwa hanyigi obwo kuteka mechinkumu access control and attendance machine hamwe n'ebindi byona ebyo kwetenga ahabwa security yawe neka yawe narishi business yawe emihendo nimirungi ebiri kukiraho bashanje aharubaju rw'ekizimbe cyabire kiri muri Radio West aha High Street ningatera noti 3215 nkaga nina anana mwenda ninga not 885 ananina ananemwe not mushanju obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka langi zino tuzirabira ne ku bisenge ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo langi eno erungi ya buli kimu langi bwe bulamu okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Management staff n'abeegi ba Bugonji College of Nursing and Midwifery eri kushangwa Kyamara Shema District abatabarusi abanyayuganda mwena aha kiro kya 63 cyo kwetegeka kwa Uganda nabamanyisa abeegi abamazire senior ya 4 ne ya 6 kukoreje ine myanya okushoma certificate na diploma of nursing and midwifery abeegi nibatendekwa kurungi obo barukwerwa begesa skills lab computer labs beino buraro burungi wabojo nabiki lecture rooms ezhamibwe kandi byo kwerinda nebyamani tuition fees nebasubwa kandi kwakira abeegi abasya applications mushanje Bugonji College of Nursing and Midwifery ebirukiraho tera zuri 200 mwenda 025 man treats but God heals. You've seen nothing yet. This Big Brother Naija Season 10. It's 10 times the drama, 10 times the rivalry, and 10 times the game. This is certified. No zero, no minus. Watch all the eviction nights live on Palmagic Prime, Channel 303 on GoTV and Channel 148 on DSTV every Sunday at 9 p.m. for just 11,500 shillings on GoTV Plus or 15,000 shillings on DSTV Access with Kawiki. Gold sponsor, Guinness. MultiChoice Uganda is regulated by UCC. What's our topic today? Kutambulanga chindaolovu. Bera Mokirasi. The biggest back to school promotion season 3 is here. Bera Mokirasi. When you buy Focus products worth 16,000 to 24,000 Uganda shillings, you win a bucket or basin. And when you buy Focus products worth 45,000 and above, you win a school bag and lots of other prizes. Move it. All day confidence. It's a great day here in Toro, in Fort Portal City. 2 of our customers have won school fees for a year, and this campaign is still ongoing. Sazino mpangwire nsingulire kisembo ekya school fees ekyo mwaka gumu kandi kinsemize muno kya nyawo pressure eyo mwana ondi omu urani msasuro mwaka nikimanyisa abana bajja kusoma kurungi kandi bataine buzubu bwona nomega akanyunyuzi M65 akanyunyuzi 80 hash yandetera yandagiro school pay kandi niterera abazaire bona basasule kuraba mu MTN momo kandi twene kibakuferwa
MTN Momo yamazima. Long live MTN Uganda Limited. kuruka yuko mukahumuro ntugumizamo na namakuru kandi ageshwekeki abatura bari kurenga muri 300 bahirwa ubuhwezi okubayamba okutungura emiturire yabo aba bahirwe byo kukozesa omumaka gabo bwanyuma yo kuterwa ihunga eshuminche hingwire omuri Igara East mu district ya Bushenyi. Obuhezo obu buhira ekigombe kya One Nation kikwatanise no mnyishengero w'Igara East Michael Mawanda Maranga kandi abatura 300 nibo baganyirwa mu ntebe kanseji. Muryo mufizi yo mukurebera abana turyo mucanda kibura rye sente wakicenga mwana jatu babaryo no batobano barunda fizi nanye kanjira hamaka make aguna kwataraho so twikirizangine nguburi cyaro tuhema abantu 15 abatura bahirwa buhunga shukari buto engano umonyo nebihimba kubahwera kutunga cyo kurya twarafite okusima kwitu arahona rebo Mawanda twishuka kamanye mbere yiturumu akatuhereza akasimo kiyatuhereza konka nitondu kwetu mujirira yatereza yanatona abantu 15 kiriho aharumu obuhunga haramu umuceri kiri 5 abatakwiye basaba abantu 15 batakwiye basasharo haramu obuhunga haramu umuceri kiri 5 twasima munonga abo kuba yatwatara kandi tumusima no kutosere nitwe tumukwataraho tumuhereza ubuhuru kandi tuba twesimira hona babasimira kitongore cya One Nation ahabo kubayamba twine school fees z'abana bamwe tubatina n'abashije bo kutwera konka mbwe tusime binte byatwa harimo obuhunga shukari emcheri za buto durmo obuhunga durmengano durmo bihimba durmo mwonyo durmo umuceri shukari na buto mwana mukama amuhereza umugisha ebyaro 20 nibyo buganyirwa mbuhezo obu kandi abandi abasigire nabaza kuhebwa omfezi ya kabiri gasha kwa Abraham Muganzi. Webale Abraham Muganzi twagumizamo omukama wa toro oyo nyimba kabambi guru rukibi wakana ahizuba erya nyuma abazyo arjireyo yaragira besimbireho ahantebe zitari zumwe na zumwe okurekeraho muzego kubaganisamwa abantu barukurabiro mu nganda arikugambira aharutaya yorwe orwumwishaza area football tro agutamba arabwira besimbireho ngo bareke gukoresa inganda okubaganisamwa abantu. Omukama wa toro oyo ahobwe nagira ngo abesimbireho bine kutamana mu kukwatanisa omwanya gwo kubaganisa mu abantu. Leka tube bamu kandi tugonze okama witu. Leka tuongere mu amani kukora hamu no kufusha kwechwa mchama mu nganda hamu na mahanga. Itwene tuli kintu kimwe. Oguhona garukire yayoreka kurunji kwataruho umuntu wena n'umwe kwikirizwa kubinga abantu bari kutura hamataka go bukama bitu nagira ngo aba bari kutura hamatakaga bine kushikira akakiko ke byamataka umbukama okwenda ngo bakatunga empapara ezero kubikiriza kugatura ho mbutongore abantu hamataka go bukama terabaho amara terabaho kumafuzi amataka go bukama mataka ga abantu bona abatura mukwatanize na land board iyo kama kutunga ebihandiko amataka gano entare ya toro honesha biremenyeto mbukama koresa umugisha ogwehurure manyerwe nka Toro Kingdom Youth Livelihood Program egenderire kubahwera kweyihomboro ntwera kasume yakambisa emyenda ya toro kujombera ebyo bulimi no bulisa wo mtindo 25-year development plan eyo kama neteka esera hangiga enu kino nikija kutuyamba kubinga enjara hamu no kuongera entasha mumaka obukama nukwataniza na government eyagati tutandikireho project yokwekambisa abantu kulima omwani na kokowa hano toro ahansi yehureji obukama n'obuhuga bembe zo mwane ziri kwinga n'obukikuru bushatu obukikuru bibiri bwembe y'ekihingwa kya kokowa hamwe n'obwana bw'enkoko oburi kwinga n'obukikuru bibiri. Economic Empowerment Program obuyambi obu nibugenda kuba mu coffee, kokowa na hatcheries tujja kuba tubasobora
criteria ngo kubigenda bitu buri saza lija kuba line hatchery buri saza line coffee distribution itugenda gukora mu bwangu ngo kontumire ijo baitu kandi tugenda kuteka yo demonstration gardens na nursery beds. So program where in a sustainability element apta so that it will come out with jaga kubantu gaba coffee but we yona tukora supporting a program zo mukuru wihanga as a PDM. Calvin Armstrong rwomere ayorekera ubutashemerwa habwe bembeze bwa Fort Portal City aho buteta bamuhuru zitari zimwe na zimwe ezo bukama bwa toro. Barora no baija tubizi mbwingi ni nyenda leadership political and government butwatere ikintu kino kuba ngo kwa bana mbahulire baragira kikika ku bintu byetu tutabikora kagenda ku suppose kuba conservation abana kusoma baragira is not only the cleaning the city, that is a tool for optics and representation. Gasha kwa Jonan Tusingwire webare Jonan Tusingwire twagumizamu emyeto mu district ya Ibanda eyahananje rizibwe okureka umuze bwo kugayemerumo baba bine ekiroto echo kurwana soboro okushaboko kwirwe yo chairman wa district ya Ibanda Happy Herbert Mayanja aha mukorogo kwemyete bikwato ebyentandukwa ebihirwe yabekitongore cha ripple effect. Ebintu ebihirwe minyeto bimazireho miliyoni 8 kandi minyeto hirwe zakura ebiharani engano ebyoma bya ice cream za pichi kana za mate sigeri n'ebindi korwa mu kitongore kitaro cya government cya ripple effect kandi ebe byona bikorirwa ha kitebe cya district eyibanda. Ninkunda ripple effect why ne investing mu bintu bikurebeka harabo ku investing mu bintu bita kurebeka bakiza kubara kugira ngo omuribanda tutire billioni gisa kongo mbuza aho zitire kasta kuzire abagambiro software agambiro mindset change abagambiro biha obara no na plan wa dirota iwiha emenyetero kugayemeromo no bahaburwa ngo businguzi tuburu kwija mukono gumwe kureka no kutambura mpora katubale ngwano kora business yawe yamandazi nange ya kura yamati okwezi no abrizoba no nemtwa no korama goba bimtwareti etana wateza mu emirundi tuzingi zinga miliyoni imwe n'icweka hati miliyoni imwe n'icweka abantu batunga ikikwita kisakoza kuzabudde When hatala kubara jendere ko ibintu byabo ndoja kushanga group singa hangana member so tukabagira ngo kintu cyaza kuba ko tshikwendaga abantu bingi kuba bashazire mu kugenda lete de go konkina bara kumisiriza nuza kutaba hanguzi mwenu baseba nabanja mu buhanguzi bwanyu nubuha Winfred Tumuhirwe owa ripple effect muri banda shoborira habar kugenderaho okwere menyeto eji. Zakora groups we develop business plans with them. On business plan when haba hand budget niheje bigerefa. So nikiza mtureba baka bashemere ko pitchinga tureba the best candidate tuje konkata ile katura ebintu byinshi. Emenyeto nesime kitongore eki okubaha entandikwa. Funinga n'amashuri bampuza kunyamba mbere ndasakaje ubujyambe nisoza cyangwa kutahanyiza akakafuto wanje no bareba kake rero baba twesire kugira ngo batwongereho akacari twini rero twongereho business yise kwareki Gashakwa na Good Fatima webare na Good Fatima twaza ku makuru agebye mizano time ya Bishop Stuart University erizoba batandika kurunje mpake za league ya za universities ningashi University League bwanyuma yo kurigenyuma bakasinga aba International University of East Africa na goals ibiri aharyemwe omuzano ogwazandwa acha Riverside murika kuba aho mu Rembo orwambara gora za Bishop Stuart University zatebwa Atamba Ethans hamwe na Rule Yusuf.
basakwiza kuhangura kimwe mpira zo mpira gwabonera bahazibiza kandi naweza tia tuganzya pamyangu next time kintu nikikubonera kimwe shemeza monongo kore twasinga gori ibiri cya kitanguhi twarugenya nyuma babastire gore emwe kandi twarugenya nyuma twasinga cyabonera tube tumazire imyaka ibiri tutarumu abwa sami mar practices zabiremo onga abana babiniroho yo kuzana kapira ka UFL mpira tugusambe tuguruzinze ye game ya first season 2025 2026 but zenga ngomutendesi siri musanyufu n'abasambi bange cause twaba kuva wetwayigize mbalala twabagambye ebigendo kubeerawo tetufocusinga ku barefu tuve mu kwekwasa kwasa obusonga songa obutono tusame omupiira but bakivuddeko ne goals that concedinze bakoze lose marking yawo e goal esose balese cross bakandaza omakati but midfielders ne ba defender ne bagana okupressinga so omusami wa Bishop Stuart n'atukuba omupiira ne gugenda direct mu goal. Twagumuzamo muganda g'ibyemizano ekigombe ekirikwebembera omupiira omwihange kya FUFA erizoba kyayanjura omunyagana Kingston okutandika kutendeka timu zona ezo mpira ento naja kuba natendeka abari hansi y'emyaka 15 17 hamwe n'abari hansi y'emyaka 20. We prepare teams before the competition come in. We have lacked exposure of the youth to be seen in topmost leagues in the world. And we have also at times had claims of bias or not reaching out to the talent that is out there up country. So because of this problem, FUFA came up with a FUFA technical master plan, especially in terms of the youth football. And as some of you are aware, already a scouting platform has been put in place to make sure where the talent is, scouts can be able to put such talent onto the platform where FUFA can identify them for better preparation. Thank you very much for the opportunity that Ugandan football has given me. It is with great pride and excitement that I stand before you as the newly appointed youth coach for the Ugandan national team, youth national team. This role represents not only a significant step in my career, but also a profound opportunity to contribute to the development of football in Uganda. Agongo makuru aguna basa kuseho ekireki kando wabanaga kuseonde Elias Rutugusa ningwendezo kurara kulonje. Eshaha zabisha tuzekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. Okumbereba nekukiweho France Uganda ekitongole ekirize okutuhereza amashanyarazi g'izuba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwisaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buli kyetengo cyawe cyona oyine mbogoka ntaba mu rugi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Tina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasete kensheko program okumbireba musibireje basebo nabanyabo abakundeba embogo munywe mbogo ndeba bafaza bashobora najigamba twite kigambe mbogo no muchumanye asheka
ante embogo mpaka ne kutera mpaka ne making sure ngu wa nankandi so embogo te kusiga karuiro munda ne katera mpaka kasho wizo tokupatsa kunywa embogo kasiga za obwa choyoyoyoyo nabwo echo murebeke ngumanywa embogo akacupa shiringi 10 kandi enda yawe yaheza kuterera baida ukara ikintu cy'kuteganisa eneho yo mbugenyinka yeri mu church nenda yawe ya tar state norabanamo nabo chibukonke enda yawe ya stable tina hotakuza tina events abantu bobonka omu East African nambazana munyonyo keje mukore yo kuba no hura neza yo namwe no president yatanaka kurambura hatu baba booking nimuza kuzabushenyi muze rubirizo muze buhwejo muze they are the only ones then kashwembaga yes twinaba fresh Uganda b'amashanyazi gijoba nabo amashanyazi gijoba gogo ruhangana ga ruhanga bukago ijoba tirkara ijoba riye es butshesha ijoba rkanga kwisha nabo rikimanya amashanyazi gijoba ekikumanyisa bishi amaka ahabwachi hata abantu bona berarikirira amaka obuzibu n'uburgaye dekobuze butandikire omuka nyowe iwa kundeba hatandikire wanyu iwa ryo nandeba nyoko koze kigambo nyoko nori nyankore ntingwa namuze kunte kombi mama wawe nyoko nori nyankore rikire akana twaza atasho